Genah he. Bangke anget nah, tuh maronya pangus. Tidak matanya ini. Buka penyumu keken tambah, becece. Cecak namanya bangke. Sesuai dengan kayak bangke. Berdera-dera mati itu kesuatan. Baik benar benar orang jangan mati. Yang tidak bangke kita mata sini. Yang jiwanya mati iwa sendiri. Yang sekitar dosa dosa. Baik patuh nih. Yen bener wani ane sandang lambehan apa? Kaden kancut. Tung dadi bungut lambehan sangat san. Tur maning ngon kadi rasa dia. Teken kepisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rona. Walau di subane telak-tekan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane kulit larang paman. Kulit begitu yang ada, sake wala anggo sing ada. Ingat paman. Wasisto nimitanto. Pati kepangu. Uliane raos menusane nepukin sangsara, memehan mati uli raos. Ingat apa sih? Jepang kuping ditiakan tos, tapi uang ditia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melia, tapi uang ditiang sewe hatiane. Sing merasa teken belih. Tonton ditiang ring uang. Paman matur. Ngeraosan tiang aneh naluh Banona Supra. Kemu keceluk nganeh naluh persis kerido doko istri. Sila nyaksinin yang ngomongin tadi. Tadi tenang kene. Sila nyaksinin. Yen paman dot teken saksi. Saksi ada. Tiang sing jong oleh saksi. Ini mungkai pernah ke saksi. Apa saling ngangutin bawang lenyak cara wayang golek di televisi nih. Bangsat keparat. Gede san keno. Ane kencen munyin beli nih, atur beli kan aku ini tadi loh, bani tadi saksi, hah? Go pragat. Dengkek nengeng nganti gede mata, pangeranang yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, johong ibu ngoyong, mecepol mata ancang niwang tetau mata nyian. Cang sing jejak. Tuh dadi tanroh wen ulian sap kan matakon. Kaden mula saja beli maro matur kenide dua kong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada dua kong istri kan beli. Beli landas mordong aja cang. Mula lengkuni lo ngireng angi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri, gandeng akan dane Gusti Ngurah, dane Gusti Ngurah ngandeng nak lu, benang kajo, aji ona supra baru, masang keceluk, sile tepatu aja jet. Kaden gitu beli maro ngordong. Dijak cang ngomong kita belas. Marah dini. Dini tahu. Bolos. Jak durus pada Mang Gusti. Ada apa? Jak metelan orang awon nih. Enggak. Jak anjuk Gusti. Nulakan pramobela teken iban, hah? Makin tedumun. Titiang mangno boleh metaken ringangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu dua agung istri ringangan Gusti titiang wawu matur asapun iko Ya duka itu dua agung istri. Tadi mau balik kori paman matur di dukesan pengkuda tiang matur. Itu sing kayu mau cana. Kayane mongkeng milu buek kawan. Lah penyeruannya buek Benar cek kedek. cek Yen sing bener pun mundur kembecek itu nah. duko dua agung istri pinako ciri ida cenidro ringangan Gusti napi teduan ida cenidro atau cemburu. Kalau tidak ada budang di balik batu, kok cemburu? Kalau cinta tanpa cemburu, cinta yang hampa. Aduh, kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Aja tai kucing rasanya coklat, timing rasa lemnya.
Tidak nak nyudokin pekayon ida bagong istri. Dong sebuah ya. Para kanak bener-bener dah Das, mati ya. tiang. Yang ganti paman mati kudiang Yo. mah. Samahan tiang nah. Kudiang nih. Kau si gedor-gedor. Engke gitu. Kemudian syarat ngangkol nak dilongoton. Kau nget luwung baci ngisi di dua kau istri. Si jauh di mongket. Tolong mongket. Sadado. Bayar lo. Engke di apa ada syarat saja. Tuka sangkolot kini gingsir. Saja ya kena tosno aja ya. Jangan ke karuan lagi. Konen lo. Nah kini mumpung lo konen be menipuan pasingnya benar masalah. Sesupane yang mahyo sing gitu. Anak yo kengken. Unuk yo mensanjane beli teh sepenawan. Oh kengken yo. Kiratu. Mupoti was tek-tek. Marapuan nyilebes doang asal tali angon mayang listrik. Ken di. Kau Nah, saja ke geser. Pokoknya yang aku sing Yo. yang malah nyile ya kan. lah supaya kita sing ngelak nih bogi guys. Nyilebes angon mayang listrik. Yo bakal aset lo. Tuh mongkek. Ya. Patuh nama timpa yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto abjok. Oke, dong. Nah, nang orno beli apa kalau Tuh. Lak sing ora akan nyamo apa ben ajak lo abdang lak. Agat yo namping tipis banget beli bensin yo. Yen sing beli yo ngelak tipis banget beli melu kali beli. Yang tiang ngelah bang, tiang masih beli yang sing. Oke ini dadane lo. Kengken tuh untuk. Bang makan gen abedik tipis beli ne. Ini untuk. Penampan kalung sing mekelo apa? Beli 2 bulan. Bulan lebih. Tugas penamban kalung ane liwat ne boyo nganggo kucit guling ngaji telung benang kali. Ken beli. Pang bakat beli kan bedek beli nyaru nyilip pipis dua setali tugas puan teken yo. Oh gitu. Untuk. Oh kita unuk nih. Oh yang gitu jani. Yo ya artinya nu mutang ken beli gue. Dia mau kusir peluang sila dijak micung Nah kan. sekarang siang ngajak yang Bar itu. gareng lu. Beli. Tanpa semu lo beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih nyelek-nyelekan nyamuk sejatanya beli nih jelek. Gitu di bisa lo orang dilek. Mantu beli kau nengah aku cek kulin kan dia jadi menang tadi ke sekalung ada nang kan. Lo sepanawan. Tugas beli nyuang kucit tuh ndak ada satuan beli yang nganggo. Patuh nganggo nyile nganggo mutang ke patuh. Kira kira mutang tuang asal tali. Langsung beli nganggo belum benang. Dong nang jauh langsung. Jani beli datene nu mutang kan dia ben sekat 5 tali. Dong beli mutang. Hah? Nah, Banyak tuh ya. Banyak mutang. Kemudian utang sangat tang. Mon, Beli pembekas aja lo syarat ada. syarat kenapa? Iya sing merasa Untuk apa? kau cedok udah ilah-ilah lo. Ya ngelah. Ini katik ni kudian. Katik ini cedok mai lo. Jani. Au jani mai lo. Ayo nah. Ken cek cerita mau pangan nanti. ketebuk kerasa ulun aten di tiang. Tadi gitu. Bapak belehipun lagi ngadekan cedok, Gusti. Nye nih gingser. Nge. Dia naik paman salah tak. Di tiang cedoknya ini kadek ini tiang. Dia nak metunan, dia tuh yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedoknya ini Weh. kadek ini tiang. Yen bener rune, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konen kate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang mau pamit saking Riki itu kita Gusti kang ngadek cedok nih. Nye. Ya. Nge. Oh. Di mana tuh? Weh. Weh. Lagi geng. Ini. Kelindep dadah. Kelindep. Si tadi kita tinggal nih. Weh.
ngate kedok ya sing bangket to dicakakan itu. Weh. Ngapain? Nang ndi apa matene? Nang udiak apa mati? Man, nang ndi? Nang udiak. Iya takon nang ndi apa mati? Nang udiak apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Angon ngalih usung. Riantukan para kanduwenipun paman ingsun dados purun matur kati sapunika muastu coba dewa mangah pitutur sikian-sikian. Sing sandang urah matur bukekin kapining. Sepatutnya nih gelah ngelabuang baos kapining ragan urah. Aksa ngasih gelah nih busuk. Pas kedropon tadi gelah. Masa mitra jelek pas sebang jelek lah kapining ragan urah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet prade misi lantas bekaturi paman gingsi kapining gelah. Kudiang gelah ragan gelah urah. Para duka bumi. Sampunan kepare dewa mau cani kadis sapunika. Tur maning sumenia rempu paten titian. Napi malih sikian titian. Kadiraso urip titian katuringan coba dewa. Ruwenang ini ketamatan titian dados panekan. Titian risasat teki akupan menjantan sampun nenten persisi jagi ledangan kayu. Sing sandang urah besanget lah karena napang raga diajak. Yen dia mau neka dirasa bakti ngurahi kapin. Apalah karangan belah waras. Sepantun titiang murid, titiang nenten sursus ngaturan subat. Wahyu diatmika sekalenes kalebatin titiang. Menawi cokor rewa kantun sumenia, ring parini kan titiang ngaturang ayah ning cokor. Sane mangkin Ratu Dagong istri. Paling ngocok kori dewa kenikayang antuk yaji. Mangdane digelas kocak tangkel kepuri Ratu Dagong. Ide yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ngasapun ing ketik yang lungsur mepami. Dik yang pacang tangkil ke puri. Lurus. Sama kipakane. Ngencah lantas peluke pesu. Jatine gawe apa jebak murahne? Cara sing ngikut teng dhewe ngurah kaden dadi parekan. Parekan pawakan Pradiwi nikel ajak nyatu lantas diningen. Murdane jagat ni patut sungsong cakupen limo. Merago akaso yen hidup pangtawang murah. Mekenah bener. Dukapan sido macapuk akaso kawanang Pradiwi. Sejaban bener nyak cara sesengak metu di masa nang reng-renge apa lakar bakat. Huh. mami tanglu matur sisi kuwaku. Wes sampunan salet arse ring titiang. Wenten titiang melaksana kade wau. Kumanti titiang aturang ayah. Napi iwang titiang aturang ayah. Rengning titiang merasa dados parekang. Merasa titiang unas lungsuran riki puri sikar petung. Napi iwang titiang laksana. Ah. Kayune. Yen unduk ngurah ngatur ngayah sing adenak melihat. Mulane ni acap-acap pang bapo.
Kewala buka satuan bapana busan. Yen awak para kana mungkin among-amongan bener nih. Dijo bener patut nongos. Soalnya kena nah. Liu bapa nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tampi. Sing ada nyet bapana bakal malasang megateng sih murah ngiring dana agung sing ada. Yen murah dari apa dini? Titiang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dari parakan? Yen murah kelawan mbak mekeken? Wantah ke bawah memisan wagu. Oh memisan. Yen merasa murah ngelamisan? Ngelambok? Suga dadi raben duagung tedung jaga. Tujang murah sing bisa ngabelaksana. Yen kata laksanaan murah busan, ngereng itu duagung istri. Rasa murah sing ngajelin tegak bakal ini dari rabi. Risapune manah-manah dia. Yukti wang parilaksanan dia. Kemon aksamaya. Sane makin wenten penunas titiang Sumatera. Majang rimmo riantukan saking nembene neduni titiang mriki menawi wenten wacana salidakan durus pamujana. Gini Rat. Pak Presiden yang murah nawa. Awenan tembok mai. Teka nongoken dewek murahe. Mapan singaken mau di Jawa Tengah tuh Padang. Cekati teka rasa sing laparakan ngen purine dini. Mejane mau ngurus murah, kamu ditungaturang ayak buat Padang. Mangga nenten kasep wit sangka di titiang sane mangke dijauh untuk pamit. Tahu kan? Niki wawu ya Haji, inan dayene juara 1 Haji. Dayo ni kengken nih. Dayene berak-berak. Kene nih nak subuh kawis taro bapur raos sango patih agung bungkil dayo ni usak-usak. Menhitungan jenenge jane kengken. Haji, yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut kan Ji. Menkel hijau. Ngiring ide dua gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng kedukian lautan nih. Yang pamit dipenting. Lautan.